Adalamin ko fund ng mabalindi request iti DOH amounting to 50 million. So in request limit amin yan. So we're just waiting for the approval. Number 2, applicant ng allocate time iti funds for the renovation and mabitton. So amounting to 15 million. Amin yung manipod jay nga to. Ingana jay. Amin yung madita po. So we will maximize the fund. Tapno better nila iti amenities dito hospital apo. Kaya number 3, kaya ikarkarigatan din nga improve pa iti services tayo aside from the physical structure apo. So that's data talaga LCGH one of the target nga ma-develop for 2026 apo. Pati silsilaw jawar apo adto silaw na di parkingen. So no awan di gid takaw dinan apo. Kaya po, napanag di congressional office 2 weeks ago, dinamag ko DJ about the conversion of Lawag City General Hospital to Lawag City Medical Center. I-review da pa lang apo nga nasaya at dinamag kami, syempre that's the property of the city amounting to the LCGH is valued at 550 million So hanggang mabalinmet nga ited telata. So the possible nga mangyari is DOH will list the property no kadya apo. That's one. Ngayon, DJ bill apo ket dinit pa na ipasa. So while waiting for the bill, will improve the services of the LCGH.